Omushomogu gwabagukurirwa ba Ministry y'Ebyentambura n'Enguuto kandi gwahikwamo abavugi ba za basi, aba bodaboda, abavugi ba taxi, polisi y'ebyahanguuto n'abandi okuruga muri Burenge rw'Izooba okutunga okushoborekerwa aha nkora y'okushashura mutiche wahende biragiro byahanguuto. Akakiiko akaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okutunula mu nsonga z'abantu kakola era ne kafuna endowooza zaako era nga kye tubadde tujja mu mbalala wano okulaba nga tutegeeza abantu endowooza za gavumenti tufunye okukkaanya ku ebyo bye tukkaanya nabyo ate tufune n'endowooza z'abantu ku ebyo bye batakkaanya naffe. Olwaleero tufunye endowooza nnyingi era abantu bakkaanyiza naffe ku bintu ebimu naye ebirala era tufunye endowooza zaabwe. Enkoreje y'okushashuza mutiche ningashi express penalty system aha bavugi b'ebyiruka ekatandika omwaka gw'2025 omuri Kampala aho bingi aha Abanya-Uganda batarajakire nukwe kwemerezebwa kongera kushwijumwa aho gavumenti hati etandikire kwebuuza abantu eri kubashanga omu byanga byabo. Tutandike ne Kampala n'emirirwano bwe tunaavaayo myezi 6 bwe tuvaayo tugireete mu bibuga ebirala nga Mbarara eno bwe tunaamala tulyoke tugitwale ne mu byalo. Kye tulowooza nti we tunaaviira e Kampala okujja mu Mbarara okweyongerayo mu byalo mpozi abantu banaaba batandise okweyisa mu ngeri gye bayita safety culture tyamanya lwaki yeeyisa mu ngeri gye yeeyisa nga talinze ofiisa kumugamba kulugu. Abebyiruka mu kutiisa kwabo bayoreka kuba bari kuteganisibwa enguuto mbi ezakozerwe kubi otireho n'amateeka gari kukorwa gakabura kukwata abakuru okuruga mu gavumenti ahabwa oburo bw'enguzi ekitari ky'oburinganiza. Nze mbadde nsaba nti bwe naabanga waliwo nga area speed limits ekibonerezo kyonna ekinaaba kizze driver avuga bakiteeke ku pamiti ye. Kitatereebera amateeka ekizibu ekikubaho nikireetwa ki aho amateeka n'obugateekaho ekyokuleka ekizibu otakiyireho amateeka tegakakora. Tubanze tureebe our road designs niza kuba senari kuruga omu kiyanza kuza omu tawuni baasi yabugana national track hariho owa bodaboda nayiza akarabaho ninganafu bita bakora okuruga mu ministry aba babagarukamo bari kugira ngo enkorensya tine oweri kuza kushorora omuganda abavugi ba boda okuruga mu district y'Isingiro bayegesebwa ebiragiro by'ahanguuto kandi bahaburwa no kutunga za pamiti owajezo kukozesa agana ngo yikira kumukiriza abantu ba boda boda ekintu niyo kirunda abati mwatureta tubase kushikuruvinga muno kushanga wikaja junction lota muyindiketa no hita at the same time. Ebigambo ebi byagambwa abakuru okuruga mu district y'Isingiro oba bano babwabugana abavugi ba boda boda omugomborre ya Ruborogota omuri Isingiro West kandi orukiiko oru rwayitabwamu abahangu aha by'ahanguuto aba bashomesa. Lwaki mwamuganira mu kubongo bulire motoka ekutinge kube ngombe gwe nolemera mu motoka emotoka eri ku speed gwe nolemera ne bakube ngombe we motoka nakuba nolemera mu kubanga olina right of way yes ogirina naye yagala kungamba nti omufuatesa aba batungana kakumo aha ba boda ahabwo obutateekateeka aha magara gaabo n'agabashabazi abo bari kuba nibavuga. Ekikira amagara niki kitinye bureki haza nyokyamanya abo batukavuga nabo nuko kakinyongereza ati kungamba kaboda bo eje kutoka fulani ndimanya n'ikina cyane oyo so uyukanga noze akuru mushango kumkwata mwabulika ababoda boda buli ka stage mukareba ko mutyana wabone enguzi mwino rusaku mwebereza. Abahona baraburwa no gukora emirimo yo kwetungura okwebisaho no kwegitira hamwe mu bigombe ebirabase kubatungura. Nde Edwin Ram na Ruth Nwamanya
ahabwa agacencwire.